no tui Supreme Court Tipra haste te Assam haste ni bagai jutake naijak hene Khlaisukjaknai kok no tui Bubagra ni enggai noyung mawa kok thum pandani bisinti haste ni Tiprasarok no khaka ham yafarka Tipra motha Dofani lukurong no hamjakma bai asukta yakaroi CAA no kebengai NRC sani khorang kerakhe tisai jobao ongkhorka Riang buru bosong jengjal kupulung tong thai kiri enggai tong furu chubasuni yak phologai riang buru rokni manthai nobo joba khlai sani rkha Bubagra oroi boroi ungjak Tiprasarok no thangjake kothawoi dofano hamjagai tongnani bagai bo kotal wansuknani lama no ari rikha Aboni bagai no Thinango Tiprasarok no Mwthangjaknani Poito Khlaisukjaknai Lama ongkha Bubagra Tiprani tangphang koknarok thani tibur saka thanai sal rogo kebengnai bodolni ojamarok Bubagrani mungoi social media wo kok khamia siljanai rokno sejaka Bosaka Tipra hastini laibuma rokno mungsa saimeya ereng no kok sai Bubagra no kok siljamani no rosai naharia ke faini salo kotor firok mung ruimano Tipra hni bosaka no sari kaham जों tini lukuni buskango Mwthangjaknani kogumang kamo mia Supreme Court CAA no tuyui je rai hungka amotun rok jotono siwo tamni hinba sini Bubagra case khaimani yagulo ebong bo je reference Supreme Court rikha abuni bagino Tiprawo alada Tiprani no alada babe khayei hearing khainen bagai manane Supreme Court bo khlaika logi Asamni bo Asam sukti tongmani bagai aro bo ongko ma khaikata alada khai khananani bagai Supreme Court hearing khlainai hinai saka kai tabo kokha जों Tiprao jara chini kamiam sairo tongnai oneke Hindi English bujia aboni bagai Bubagra anomia phone khaika je Ranjit nung Tiprao kok borok bai khaye jahate chin borok rokno bujinan bagai kisa sadi eka aboni bagai no जों tini kok borok bai जों sanane nayo eka arongkha jata rai ungmani wo khai jata Khlaisukjaka je Tiprao je borok habui tongmani ebong miani je Supreme Court je hearing go simnatui je borok habmani kisudin nage abono bo mia chini Bubagra Supreme Court yafarka aboni mangpil bo mia Supreme Court dakhil Khlaisukjaka ebong manani Supreme Court abono naika hamkai naimani pore no bo Tiprani je gurotto ongkha omo simia je uttor purbanchalo Mizoramo protect ongkha borok inland permit tongma baro CA କାର୍ଯ୍যকরিয়া Manipur inland permit government rikha thanai 1 tarik January simi implement ongkha aro taunglia Nagaland to bo inland permit tongo Arunachal tongo eka jekhane Assam ba Tripura je sobse bisi Bangladesh ni borok khapka oro khai kun phana khainani nailia ka aboni bagino Bubagra thanai 29 November Delhi wo Amit Shah bai je meeting asuka Tripura ni ojamarano tei aprubo sarai saka chini Bubagra ebong bono jotoni khorang chiriko koplai khaye ebong chire khogoi saka je जों Tripura habo nung che rata khaidi nung judi khaika hingka kai जों Supreme Court thanai ebong aboni yagulo no Bubagra Supreme Court case khlaika ebong norak saima khana শুধু Supreme Court ya chini Bubagra thanai 11 tarik January wo Tripura haste khumulungo dosram chomuni wo जों हाजार borok tui chini Bubagra जों arabo seno protest khlaiयै sino ojamarano tui aro जों इंको rally khlaika tai bibono mothabo phaiara manjak phaika ojamarok phaika eka tabo kok bumangkha je miani je bardiggo miani je rayo omobo saka je Supreme Court mo saka je 4 saptani je jora rijaka sui central government no omoni kok phi ko mane jawab rinani bagai eka o 4 saptani bisingo jahate Tripura bai Assam o CA no kono କାର୍ଯ୍যকরিতা খাইদি hini bo miani Supreme Court ungkobo kendra sarkar no sairika Sarai serke te kaisa kokongkha je o 4 tarik ni pore wo jodi Supreme Court kendra sarkar no hoite bongni jawab dibai beni pore wo সম্ভবত constitutional bench thanani সম্ভাবনা tongo 5 jonani constitutional bench thanani khubina সম্ভাবনা tongo hne जों sika nengkai aboni bagai Bubagra mia khubino bo kha tongthokjaka ebong Tripurani ungkobo bibino national channel bo kok saka norokni jibon nukhana
हाइफोनो जों तिनि ताइसा चिनि ककबाय चिनि मानि ककबाय जों सावै चिनि बर' रंनो सानानि हनै जों अर नुकजाफायजा एकाकाय ताइ काइसा कक जों तिनि अमनि लगे लगे सानानि नायो साल किसा सिकां खरकसा कंग्रेसनि अजामा जों नरक जतन नुखाना बचिनि बुबाग्राना ब्लेके सेजावै ब कक सामानि आं बनो सानानि नायो ब जे बुबाग्रानि तुइ जे कक सामानि अमनो जों मारके सेलेंगो मारके जों गिरिना खायो बनो बहाय अजामानो बजे रतन मुनि रियां विद्रोहनि कक साका जमाइतिया विद्रोहनि कक साका आ समय ब त्रिपुरा दतं आ जरावो ब आफुरु तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान बा आसा आसा यखुना आ बरक बांलादेशनि फाइनाय ब पूर्व पाकिस्ताननि तत्कालीन पूर्व पाकिस्ताननि फाइनाय बिनि जुदि परिचय ब जुदि बरनि फाइनाय खाय ब ताबुनो मानजांनाय ब जे पूर्व पाकिस्तान तथा बांलादेशनि फाइमानि बिनि प्रुफ दंगो बेंनारनि फाइमानि अथच बुबाग्राना फाइ तिनि अरनि भारतनि नागरिक नावै इलिगेल भाबे नागरिक नावै इलिगेल भाबे अर फाइ ब तिनि बुबाग्राना अर सेजावै कक साइ दंगो जों ब जुदि बिनि कक सामानि सलाया हिंगायखाय आगामी दिन अ कांग्रेसनि नेतानो जों का सुनाय तिप्रासारक जों बरनो किरिया अमो हाइते खरसा कांग्रेस नेता साका सिकांगो ब बुबाग्रानो जों मो मारका सेलेंगो तम साका बुबाग्रा बाहायकै कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट नुनाय ब 30% आर जे बरक साका बिनिले 1% सिकरै त्रिपुरा हास्तेबो बिनि दफानि बरक अमतिका बुबाग्रानो बिभिन्न समय बिभिन्न बरक अंगो खाइता तैब काइसा दुख नांमानि कक सालकिसा सिकां बिदु बायरे लुंखा जे खवाइनि बर मैदानि खरकसा अमलेन्द्र देव बर्मा बतमो साका बुबाग्रानो दे सप्रबना नांनाय बनो बुफ्रेना नांनाय हिनै अलखाय ब निजे निजे जखन बायरे लुंखा नुखा बुइबाय दमक रिजाका आमसिनि बर रकबाय आफ्रु हिंगाखाय ब खमा सानका अमंका चिनि सोसाइटिनि मारखाइनो माने बर रंनि बुसुक तलाबो तं अब सिजागो अमते हाइनो अनंत देव बर्मा नरक जतन नुखाना बिनि बोसानि समान बोरै गोबागजाक सित्रा छबि बसे उनकोनो साइतंखा बुबाग्रानो ब खुमकिरि तंखा ब बुबाग्रा तंथुन बरनि ब अंक बियासि याग्रा तंनाय रंनो अमतेके खुमकिरि तंगो समाज किसु किसु बर रक बा अमते इंकर चिनि बर रक सामानि बागैनो बुनि दफानि बर रक ब सानानि सुजुग मानो ओंखाय आं खाख्लायो बरक भबिष्यत जारा आमते हामिया वाचुक तंनाय बरमते ताइ सागलाक एवं बरनो साया तंखायनो चावहिना आं खाख्लायो बिसिङनो चिनि बुबाग्रा तिप्रा हास्तेबो फाइनाय एवं ब आगे ब साका जे चिनि बुबाग्रा जों प्रतिति एसेम्बली माने विधानसभा केन्द्रआव जों हिमत खिमलायनाय शान्तियै गणतान्त्रिक पद्धतिव एखाय आरो जों मिसिल खालायनाय अ सिएनि उनकोनो बिरुद्धे खालायै जों आरो उनकोनाय ताइ एडिसि आमसायो चिनि एम्पावरमेन्ट रिनानि बागै माने तेब फानिनानि बागै एवं डाइरेक्ट फान एवं हानि फान माने लैंड रेवेन्यू जे डिपार्टमेंट अब एडिसिन जागो रिनानि बागै सामग्रिक भाबे एडिसिनो अटोनोमास जे कक दं माने आबनि फानिनानि बागै बुबाग्रा ओ सिकाङो 22 तारिख एगो 20 तारिख पार्लियामेंटारि स्टेडिंग कमिटी ब काहाम काई साका एवं काहाम काई दाबि खालायका बेका आबनि बागै बिबो जों बुबाग्रानो जों हामबाय मारिवो बेका चिनि ब्लक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ताइ रिजनल कमिटी ब जों ताबो खायनानि चेंनाय एवं फेब्रुवारि ताल जों एकदम फेब्रुवारि ताल 1 तारिख सिमि काकाय जों जापि खालायनाय चिनि त्रिपुरा सारा त्रिपुरा राज्यव काहाम काई गरिति सना बागै एवं चिनि अफिस रो इतिमध्येनो किसु किसु जागायाव थांका चिनि लेफुंगा चिनि अफिस थांका मानदाय चिनि अफिस का हेजामारंका तिनि खवायो ब ताबो हातानि दरजार बाय समान खाइबेका के बिभिन्न जागा ताबो अफिस खोलंना बागै गन्दासरा रग यां साब्रुम रग बिभिन्न जागा जों खबर मानै दंगो बेकाय उनकोनाय बेकाय चिनि त्रिपुरानि ताबो तो चिनि चेयारमैन बुबाग्रा बेकाय ब एडवाइजरी कमिटी कयदिन ब फाइमानि यागुलन ब गुसना खायनाय बेकाय एडवाइजरी कमिटी गुसना खायमानि यागुलन जों फिल नखर थानाय एवं सारा त्रिपुराव जों बिभिन्न जागा ब्लक कमिटीव जों थाङै मानजांनाय एवं जाहाथे काहाम काय जतनो खबै जतनो तुइ लगिबो तुयै जाहाथे चिनि कमिटी रक नायथक काय साजगै बुसकांनि सालो चिनि दफानि सामं तांमाना तैखाय जों खालायनाय एवं चिनि अर अजामारग बेकाय महाराजाव सिकांगो दिल्ली थांफोरानो साका बुरै मथाबो जों खालायनाय रनजित हेंगाकाय बुरै मथानिबो जों याफ्रामनाय के बुबाग्रा खायखाय जों हयतो ब फाइमानि लगे लगे बुरै मथानिबो कायसा व्यवस्था खालायजांनाय ता ओंखाय ते कायसा कखा बुबाग्रा फाइमानि परेव
कांचनपुरनि जेता सिनि बुरु हदारक जे केम्प दङ आ केम्प न थाङि bo visit खायनानि सम्भावना दङ এবং आरो बनो लामसंनानि बागै आरो नोंनि बुंकरक bo नासिङै दंलायसा नों आं खबर मानखा এবং बर बुबाग्रानो bo दिल्लीआव सय खायमानि यागुलो बर kesarka bubagra nang faidene ka bubagra pur saka norok sikang nok naithok kai manbai gradi norok kha kasang gradi aprang ba phainai no norong nai phinani ang nong login tongone bubagra borno kha methabi rohka ekai tabo kokung kha triprawo je bibano borok bibano babe kai bubagra no koksil sawo ukologo kok sawo je bubagra tabo o je riang hodani je sukti khlaimani yagulo borok tamsa bubagra BJP ba yakrika BJP ba thangnai amtiro hine bibano borok koksaw abo সম্পূর্ণ tatar bubagra kuni dini BJP o thangya abo jara politically igu jara leader ongni bising igu problem tongo borok si amti kok sai tong ebong okok শুধু bo simia tabong je congress ni je ojama bubagra chejai kok saka bo niji bo saka tam hine bubagra bini raspori jagarongno nahanani bagise akonan bagise bo BJP be yak mili tongo BJP nungui kam khai tongo abo সম্পূর্ণ tatal tamni hinba bubagra jodi BJP bese kathawi singko samungtai tongo hingga khaiba tangi bo nirmohol nahanani bagoi supreme court case khaina nangkha tangi bo aro judge court high court case khaina ni nangkha geba bo case khaina man thangam ble bubagra BJP yak tongka kamos ungkha borok political benefit ni bagoi kisu borok jara জনগণ বুং থানি কरै আবুনি বাগै বড় হিংসা নাঙैसे অমতি কগ্রক বড় সাवो हिनि जों खाख्लायो कै आबुनि बागैनो लुकुरकनो जों कयनानै नायो त्रिपुरा मथानि गै जे नरक बुनि कक उस्कानि रंनो चुकलि रंनो ताखनादि बुबाग्रा तामसा बुबाग्रा चिनि दफानि बागै तामो सेक्रिफाइस खिका नरक नुखना बा कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट याकरि दिखा एनआरसी केस खानलायमानि बागै तिनि चिनि बुरु हदारंनि बागै bo kes ingko diluwa poglam khamen bising pe tes bosoni kasam je problem no tini solve khai dikha ebong bibonno rajnitik dolni ojamarangno kathari woi kaisa motha one tripura one voice khlainani bagai bo je chaitok mani abono bo onek chaitok kha haifano ungkoi malia aboni bagai bubagra sawo sarai kaino जोंने अजामारंनो थानचा खाइमे एफानो चिनि दफानि बररंनो जों ताबो थानचा मा खलाइछना आबोनि बागैनो जों अ नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन अ त्रिपुरानि बखाक्तै खायै सारा त्रिपुरा रायजो जों ताबो सामुं टांनाय एबं चिनि लुकरंनो थानचानि तुंनानि बागै जों यापिरि बमसिनाय तै चाइटबलासिनाय ता कोनो राजनैतिक दल विशेष करे रिजनल पार्टी बरक साइतंगो जे बुबाग्रा दिल्लीआव थांगै এবং বুবাগ্রা কেন্দ্রীয় সরকার তাই মিজোরাম সরকার ত্রিপুরা সরকার সয় খালায়ে তাই বুড়ো লিডার সব সয় খালায়ে যে 23 বছরনি যে বুড়ো প্রবলেম যেটা সলভ খালাইমানি আবার কোন রিজনাল পার্টিনি অজামার কামসা আবার जोंसे दिल्ली थाङै खायो जोंसे आबो बरनि प्रब्लेम न खायो जोंसे बरन त्रिपुरा नारनान बागै खायो हने पलिटिकली बेनिफिट नानान बागै ताबो साइतंगो किन्तु आबो सय कग्या बर सयबो मा खाया अ जे एग्रीमेंट उखा হ্যাঁ ও এগ্রিমেন্ট বুবাগ্রা সয় খেলাইকা এবং তাই ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নেঙ্গই সয় খেলাইকা হোম সেক্রেটারি হিংগাকাই নিনি ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট চিফ মিনিস্টার হিংগাকাই বিজেপি মিজোরাম সরকারনি চিফ মিনিস্টার তে অমিত শাহ খাইলাইকা হিংগাকাই চিন বুবাগ্রা খাইলাইকা সুতরাং কেবল পলিটিক্যাল বেনিফিট নানাयनि बागै जेसेबां साइतंथन जे आबो रिजनल पार्टी न जोंनो खाइका अमुक खाइका एक्चुअली गुबैकक आबो साबो खलाइका नरक जतन सिबो एवं आबोनि बागैनो जों साबो जों बुबाग्रानि लगे तङैनो बुसखांनि सालो जों साममां टांनाय जों एवं जोंनि दफानि बागै फियंनानि बागै जों एकलगेनो सिरावमा खगलायनाय